Imali zadovoljstvo i čast da se družimo u organizaciji fudbalskog kluba Bosi i da ne govorim, da ne spominjem sve te ljude, ne mogu mimoići Kasima kao motornu snagu ovoga društva i mnogih akcija, koliko sam shvatio u našem ovdje udruženju. Lijepo se družiti, još je ljepše vidjeti mnogo raspoloženih ljudi kojima ovo druženje tako je prijalo i sve što sam čuo je lijepo od toga. Mogu se samo zahvaliti svima koji su učestvovali u ovoj organizaciji, izraziti veliko zadovoljstvo i želju da se sa ovim druženjima nastave. Razlog je vrlo jednostavan. Ljudi čine organizaciju,